Haging lakai duran cup quarter final hapdeng ka SC Delhi Persya ya FC Rangdai. Pada pacu kini gajing lakai ka SC Delhi kali open khor keram job hadin gala aban film ya FC Rangdai. Tasan lakawai. Leng bagri job ka SC Delhi kali open room ka semi final. Akoi gajing lakai quarter final duran cup hapdeng ka Emirat Persya ya ka SC Bengal FC. Apa pacu kini gajing lakai ka SC Bengal kali open khor keram job hadin gala aban film selit ya ka Emirat Lechigul donat. Lingba kering job ke SC Bengal kali open room ke semi final hakni ke Duran Cup. Hagoi bagi jingla kai perlok pedang ke Tottenham Persya ia ke Hoffenheim. Aw pas kini jingla kai bro afili tim klik kudu jingla kai lamal ka Argul. Hagoi bagi jingla kai perlok ke pedang ke Basel Persya ia ke Barcelona. Aw pas kini jingla kai ke Barcelona kali open khur ke 6 job hadin magala open film suk ia ke Basel lasan la ka Argul. Igi gol jong ke Barcelona li open tip menit ke ba live sau leng bau adeyemi menit ke ba sau kendai li open tip leng bau Salim menit ke ba Prawi li open tip leng bau Yamal leng ba ke penalti ke ba menit ke ba Praw kendai ni ke ba kendai menit plus li open tip leng bau Bisu ke ba gol jong ke Basel li open tip menit ke ba sau bolai menit ke ba Praw sau. Hagoi bagi jingla kai peleng ke Schalke Persya ia ke Real Madrid. Aw pas kini jingla kai ke Real Madrid kali open khor ke 6 job hadin magala awan film ia ke Schalke lailan gol. Igi gol jong ke Real Madrid li open tip ke menit ke ba Henry leng bau Mbappe menit ke ba Arthur li open tip leng bau Hujisen menit ke ba Sanfangyo li open tip leng bau SP. Hagoi bagi jingla kai pedang ke Liverpool Persya ia ke Como. Apa pai sekini ke jingla kai ke Liverpool kali open khur ke 6 job hadin magala aban film ia ke Como la ala not. Ia ke gol jong ke Liverpool li open tip menit ke ba Arpulai leng bau Cody Gakpo menit ke ba Sau li open tip leng bau Jakut. Hagoi bagi jingla kai La Liga pedang ke Racing Santander Persya ia ke La Real. Aw pas kini jingla kai bro arli ni tim kilko jing kai lamar la ka Argul. Aku bagi jingla kai pedang ke Espanyol Persya ia ke Levante. Aw pas kini jingla kai ke Espanyol kali open khur ke 6 job hadin magala aban film ia ke Levante la lain dan gol. Hagoi jingla kai English Super Cup final pedang ke Arsenal Persya ke Manchester City. Aw pas kini jingla kai ke Arsenal kali open baki John Kong marsis sedang jingla kai tengah ke menit leng bau kala Fierro kan bah hadin katukon ni menit akun ke bar Hofra Arsenal kali yang bantip sasi gol leng ba gol ke bal tip jauh kai Havertz kan bah lu ke step ke Arsenal ke Frankfurt ke Manchester City la ala not gol apa wan yang sekelah ke bar ke bedi ke lamit ke Arsenal kali bantip gol biang win ke basau Hofra leng bau Martin Odegaard kan badai hadu bukut ke jingla kai tandai pemit bak Manchester City lukum da suban Sevilla Arsenal kali Arsenal muksul ke 6 job dan megalawan film ke Manchester City lalai lanan gol. Aku bagi jingla kai French Super Cup yang ke Lens Persya yang PSG. Aw pas kini jingla kai Manchester sedang ke last step ke Lens kali bagi Jankong menit kebat Lai po Arleng bau Tawin kan bah menit ke balai bukandai urangnya kai ke Lens uli opo yang daga red card kan pada 2 menit ke balai bukandai ke Lens kalau hab yang kai tang cipeungut kan bah ke PSG kalau persang mensiwil yang hendak kamla asu adu bukut ke kandai menit ru bakal Lens kali Arsenal menghur ke 6 job hadin magala film ke PSG leci gol lanot.